Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze we mukunzi wa New Line. Yewe numva ni Emmanuel nk'ibisanzwe. Ubu rero tugiye kurebera hamwe kajugujugu 10 za mbere zo kugaba ibitero zikoreshwa muri Afrika. Afrika ni umugabane uhura n'ibibazo byinshi by'umutekano nk'intambara hagati y'abaturage, inyeshyamba, iterabwoba, ubujura n'amakimbirane ku mipaka. Ibihugu byinshi bya Afrika bishora imari mu gushaka no kuvuguruza kajugujugu zo kugaba ibitero kugira ngo byongere ingufu zo mu kirere ndetse n'ubushobozi bwo kurwana. Zimwe muri kajugujugu zitera cyangwa se zikoreshwa n'ingabo zirwanira mu kirere nyafurika zitumizwa mu mahanga, izindi zitezwa imbere kandi zikorerwa mu mugabane. Dore rero kajugujugu 10 za mbere zikoreshwa mu kugaba ibitero muri Afrika. Ku mwanya wa mbere turahasanga yitwa AH-64 Apache. Ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika yitwa Byomuri mu myaka y'1980. Apache niyo kajugujugu iteye imbere kandi ikoreshwa cyane ku isi, aho ikoreshwa n'imitwe irenga 2000 y'ingabo mu bihugu 16. Apache kandi ifite moteri yibanze yitwa Lot y'imihoro 4 n'indi moteri y'imihoro 4 y'inyuma ku murizo wayo. Iyi Apache ibihetse za misiri, za mizayiro cyangwa se misiri, ibihetse imbunda zikomeye cyane. Iyi Apache ikaba ikoreshwa n'ibihugu bibiri muri Afrika, yo bise Maroc niyo bise Misiri. Izo nizo zifite iyi mbunda ikomeye cyane, aho iyi Misiri cyangwa se Maroc yatumije zigera muri 24 muri Afrika muri 2019, naho Misiri itumiza 46 mu mwaka wa 2018. Ku mwanya wa kabiri turahasanga KA-52 Arigato. KA-52 Arigato ni kajugujugu yo kugaba ibitero ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo mu Burusiya Kamov mu mwaka wa za 90. Arigato ni kajugujugu ya Kaxiara Loto, bivuze ko ifite loto ebyiri nyamukuru, aho imihoro yazo ikaraga igereranya mu byerekezo bibiri bitandukanye, bikarushaho kuyiha umuvuduko mwinshi cyane. Arigato ishobora kuba yitwaje imbunda ya 30 mm cyangwa se 30 mm na misiri igera muri 12 za Victor cyangwa attack zirasa ibifaru. Ifite kandi na za misiri nyinshi cyane. Aha igihugu cya Misiri nicyo kiza ku mwanya wa mbere mu gukoresha iyi ndege, aho mu mwaka wa 2015 yatumije zigera muri 46. Ku mwanya wa gatatu turahasanga iyo bita Mi cyangwa se MI 28 Havoc. Iyi ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abasovieti Mir mu mwaka ya za 1980. Havoc ni kajugujugu yagenewe kugaba ibitero, ishobora gukora mu bihe byose ndetse nijoro n'amanywa. Iyi kandi nayo yitwaje imbunda ya 30 mm cyangwa se 30 mm za misiri, nayo ibizifite kandi zirasa ibisasu birimbura ibifaru. Ikaba ifite izindi zitwa ALA 73 zirwanisha mu kirere ni za misiri. Iyi mbunda cyangwa se izi ndege zikoreshwa na Algeria ndetse n'Ubugande
muri Afurika, aho Algeria yatumije izigera muri 42 mu mwaka w'ibihumbi 2014, naho Ubugande mu mwaka w'ibihumbi 2020 itumiza 3. Ku mwanya wa 4 turahasanga iyitwa T-129 Attack. Iyi ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo muri Turikiya TAI cyangwa se TII mu myaka y'ibihumbi 2010. Attack ni ubundi bwoko bwa August A-129 Mangusta, ariyo kajugujugu ya mbere y'ibitero yateguwe kandi ikoreshwa cyangwa se ikorerwa mu Burayi. Attack ifite moteri nyamukuru y'imihoro 5 hamwe na moteri y'inyuma y'imihoro 2 itanga imikorere ihanitse no kwihuta. Iyi kandi ikaba ihetse imbunda ya 20mm cyangwa se milimetero 20, ikaba ifite misile zigera mu 8 zirasa ibifaru. Iyi Attack ikoreshwa na Nigeria, ndetse Nigeria akaba ariyo yaguze izigera muri 6 muri 2019. Iyi Nigeria yaguze iyi ndege mu rwego rwo guhangana n'iterabwoba. Ku mwanya wa 5 turahasanga iyitwa H-High cyangwa E-High 1Z Viper cyangwa se uyite A-1 Cobra. Iyi rero A-1 Viper ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika yitwa Bell mu mwaka w'ibihumbi 2000. Viper ni version ya Viper RP-1Y Super Cobra yongerewe ubushobozi ishingiye kuri A-1 Cobra, kajugujugu ya mbere igenewe kugaba ibitero yabayeho ku isi. Viper iba iriho imbunda ya 20mm cyangwa se 20mm, yitwaje misiri zigera muri 16, ndetse ihetse n'imbunda nyinshi cyane. Twavugamo iyitwa FON, iyitwa AM 120 ndetse n'izindi zihambaye. Iyi ndege ikoreshwa n'igihugu cya Nigeria, aho yaguze izigera muri 24 mu mwaka w'ibihumbi 2019, naho Super Cobra ikoreshwa n'igihugu cya Kenya. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga iyitwa Loivalek cyangwa se Loivaliko. Iyi Loivaliko ni kajugujugu ya moteri imwe yakozwe na sosiyete yo muri Afurika y'Epfo yitwa Daniel mu mwaka w'ibihumbi wa za 90. Loivalike niyo kajugujugu yo kugaba ibitero ya mbere kandi rukumbi yakorewe muri Afurika. Iyi ndege nayo yitwaje 20mm, ikaba yitwaje imbunda ya irasa muri milimetero 20, nayo ikaba yibitseho misiri zigera mu 8. Iyi ndege ikoreshwa muri Afurika y'Epfo, ndetse Afurika y'Epfo ikaba yaraguze zigera muri 12 mu mwaka w'igihumbi 1999. Iyi ndege yakoreshejwe mu kubungabunga amahoro ndetse no kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yerekanye ko ikomeye cyane kandi yerekana ko imikorere yayo yizewe. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga iyo bita Mi 24 akarongo 35 Hind. Iyi Mi 24 35 Hind ni kajugujugu y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete yitwa Mir mu mwaka wa za 70,
ni kajugujugu idasanzwe ikoreshwa mu bwikorezi ndetse no ku rugamba mu kugaba ibitero. Iyi Hind iba yitwaje imbunda ya 12.7 mm cyangwa se imbunda ya 30 mm cyangwa milimetero 30, yibitseho misile 8. Iyi rero ikaba ikoreshwa mu gihugu cya Algeria, Angola, Burkina Faso, Chad, Misiri na Ethiopia, Cote d'Ivoire, Libya, Mali, Nigeria, Sudani, Senegal, Togo, Uganda na Zimbabwe. Aha ku mwanya wa 8 turahasanga mil 17 multirole helicopter. Iyi mil 17 ni kajugujugu itwara abantu ndetse igakoreshwa no kugaba ibitero. Iyi yakozwe n'abasovieti, kampani yitwa Mil mu mwaka wa za 70 n'ubundi. Iyi ikaba ikoreshwa mu bihugu byinshi bya Afurika ndetse n'u Rwanda rurimo. Muri ibyo twasangamo Kenya, Mali, Guinea, Ethiopia, Ghana, Congo, Cameroon, Benin, Burkina Faso, Angola, Algeria, Uganda ndetse na Tanzania na Togo na Sudani n'ibindi ntavuze. Ku mwanya wa 9 hasanga MD helicopter. Iyi MD ni kajugujugu yoroheje y'ibitero yakozwe na sosiyete y'abanyamerika yitwa MD Helicopters mu 1980. Iyi nimwe bakunda kwita cyabakanga. Iyi rero ikoreshwa na Uganda, Nigeria, akaba ari byo bihugu biyikoresha. Tujye ku mwanya wa 10 twihuta. Turahasanga SI 342 Aerospatiale cyangwa se Aerospatiale Gazelle. Iyi Gazelle rero ni kajugujugu yoroheje nayo ku rugamba. Iyi yakozwe n'Abafaransa, kampani yitwa Aerospatiale mu 1960. Iyi ikaba ikoreshwa n'ibihugu bitandukanye harimo Algeria, Botswana, Burkina Faso, Chad ndetse na Djibouti na Misiri, Gabon, Cote d'Ivoire na Kenya, Libya, Maroc, Nigeria n'igihugu cy'u Rwanda, Senegal, Sudan, Tunisia ndetse na Zimbabwe. Mwakoze rero kubana nanjye, mukomeze gukora subscribe, comment na share kugira ngo dukomeze tubane mu bindi byegeranyo mba naguteguriye. Nge nari